U Chief Engineer ka PHE uba RS Nongbri, ha ka jingkren kilat pathai khubor mentag sngi, ka santering unailar arjar arpunriu, ulapin pau, ba usngot hu ikijing ber kijing shem jinjar jong kinong tre master role, bat udang yale kat bala nakaliang ka office jong ban pin bank, ulapin tip babun ikijing dawa ladep ha lut sha ka sorkar, kat ba ka binta ka barang sa ban lie, kamdon ha ka bor jong katnan. U Chief Engineering layat hu, ba kirukom trikam jong ka sorkar ki shimpor, ke jingslam kala ban pin sonsi ban pin bitar, hinre kam mod ba katnat ka shonklikti. Kakam klaya chikman, bat ya kerukom siu tulop lingba ke e-billing, lawanra ban pin long ya ke jing siu tulop ka ba kham shai, bat ka badon ke jingkit klie, knang ba ya man la ke jing siu, anbo jing tho ba bat kan amdan la ikino kino ki jing le bakla. Shushu na kaliang u chief engineer, ula ong bakinong tre kidon ka hok ban pin sngoy ki jing jongki, hinre ke jing berngam, ban pin sange ya ke jing sam kan kta iki lakmut ki pajba baloi loi hakeleng ke jela, ki bomdon binta ai ru bat kan ye kakam. Nakaliang jonga chief engineer juga PhD ya. Aku kuat ban syai. Kalau kawede bagi Islam pensiu juga tulok dan ki MR ki jongi. Dan kawede bekania nakaliang jonga masuk ya. Nakata-kadao ya ka program ka bangi ni dan entap ni tur sa Bangalore kadang ka program ni dan sikia tengah lasangnya nak kan. Lai tangki para ofisa ki waipan. Kemudian masuk ke pensyai, bahagia beda dengan negara Islam di Sio, apa yang jadi yang bisa masuk Thai, kekilat kelenti beda dengan official prosedur ini dah, ya le kebalak berkampen keluar, oi, walau ka ada negara Islam, dia kata ni ada bet, bagi bala kham Islam di Sio ki, jadi yang jadi ke department ni harus follow prosedur ke government. Kemudian dapat agak beda ban di kajing tray, kajing kata ke maki kidon ban pendap. Kalian jengki association kelawan yang kendo, joint action commission committee kelawan yang kendo yang ini ya, mandi. Dan kalian jongi lapan syai ki, lapan suku ki. Ba lakum dai asni kala ban simpor haka bede ben biang nama mentang dan le ekosistem batamai ben bersio dan le e-billing e-payment punya ban rum kerteng ben register ya berhaj through system takada ka simpor kendiat kumbaga menta ka status menta ka siu ya hadu menta tangkawi ke division gula clear kata tangkap marah clear kiwi anda pasas tu treasury siluang lu ngalawan di kendu tapi yang ba lakum baik tu dia lebih dia nak yang jauh itu bila pun slow ta tekane ka jing Islam tulak dai ka jujai tengkat ka jujai haka bangi no office ni happen follow mana di certain procedures kajujai tentang ihap le RA entar ke entah pada agak beda ban kajing trikam juga department nang Indonesia keman tu kumba ka sarkar ni ka kuat ba ka payment ya baru kinong tri kan long regular tu kumtaru nagilang jong ni buat baik ni buat renti nang ini syahmat ni ingin persangnya ketahi nang bagan nam gajing teko apa beda gajing setiap iki beli ki nang teri barit jongi namar ngiru ni sutu kata ngiru ni sakun sakti ngiru ni pak skul ki kun ki tengidu ni sutu bagi don kam gajing setiap kabayi kabaisan kabam kadi kabai dawai kabai desen ni don kam tukum tangi ni sos laikin penong ban delay takadaw ka sarkari berkawai kala baik balakum na kajing sti panong monthly bet so nakalang jonga kai ka bangadon ban kentu kana kapor long ba ki paranong tray barit jongi kin subha ban yasha kendet mentah sa sisni asni tray
baru khaj ke pemen nak kelia ke baki dei beliau badia ke pemen ke barang saru lemba jom nu nambu nginang proses ke benta ke bang akwa ben bandu kena ke puar kalong role and responsibility long ka duties and function jungi ka jingkit kli ke jungi nak benta ka kam ke bangi trei hi kum mangaru taladehi ngala IT mat bat mensiam akaba ko office ngala kom khandai steng ngala koi adu nyau steng prabaji ngira gemi namal ngam kwa bani i baki file kan sakut pending banga ngene akwa no kata akwa ban pendiri nuk sabaret krang ba ka jing slam kanam long kan tak kapi tentang ngam kidon jing slam ka pension berapa tentang kidon jing slam ki medical reimbursement ka baki nong trei ki badon preng jing pang jing slam ki sosat kan kwa ban baki ai berkat long kin yan baik yan ti no pen nang ne sakmat ka im ka jungi ka thong ka jungi ka dikata khaddu ngadon ban ban kentu ya baro hi ki para bayi trilang nadu ki para ofisa ki staff hadu ki ground staff bangendon ka singgit clear nak benta ka department nak benta ka future better future jong department ke tang da kini kintian nak skol ko abiang kaji Islam jong tu ka lai benai sau benai ke yang kadon ka jingthut khendiak haka bede berka budgeting ke ngam kwa ben keno yano ru ke haka jing yetrei yakta mi teng lai yetrei mi lai trei yong kadon hi ke jing ya makala typing error printing error kadon hi ya katangim sukla tengi ngila sort out dikata raja tam ka benefits ke bagi dei benio dei ka right ke jongki dei as per act ki dei benio ka bede begane dei ki nakalang jongi na pada office ngila circulate ya ki information ke bagi dei penbiang sabaro ki division bat ngenang yai budien lo kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin bna ya kate ka than kum ka jaka ka belong critically polluted hangta ka dan ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan